la e ato un wahisan sama sa te si pilo shanto un sa te shanu si pilo be mash lo bit milo nach wahilo me bishkane ma she toko un itulaka kebang be shankat matik titech kasuna ketele yu Jesucristo tomen chicos kiris cruz tokentes ahwal tokaba Dios te yumbi Dios me be Dios Espíritu Santo amén. Kilis kit kenen cuando acaba te kilis kami apa be ora pasan atmatik tech wa sento mesa su bendición data y Jesús María tocaba Dios kit kenen yumbi Dios Espíritu Santo tata yun San Pedro yun San Pablo doon Ujo Santo Gloria Vela viernes 6 de mes de octubre. Tuk abe arcángel, arcángel Bacán Santo Uriel, sa si pilong king atik bendición, hakama otik doon, es santo no mesa. Balbesa, ya te le suicis kuna ula. Bolon sis kuna o, te akuch kabalo, waito me tani santo uno inkit kelindada. Bekat matek santo ángel akich que mi yenel suto na bendición tu mente takap te kano wajlu me ya te le kustalo ya te le vida ya te le tukula mu shek pahlo na to mu shak pa santio mu pata mu kango beshoka siten tulaka vida tio ya te le kustalo san samakin beking adek tuk ap kich kelentata osland yungko kuluk batekilich gloria beisando kashkit pancol en su Santa María beisando kap tata Dios Padre eterno bekat matik tech kawan que chakasut na boya kap tuk atención de 12 apóstoles San Pedro San Pablo San Andrés Santiago San Felipe San Bartolomé San Judas Tadeo San Tomás, San Simón, San Lorenzo, Hichkelentata, Katik bendición, tu cabe 12 apóstoles, Kasu tokto le matan vida, tu vaite kuch kabalo be, yok e maestro soba, yok e alumno soba, yok e skambalo ba, yok e yakansa ba, inyong leti benskin katik takabe, kawali siya kakama o tenemesa, que presenta de Santa Caba in Kilindata. Walak Santo Ángeles de Gloria, ususto no sai de custal, ususto no sai de vida, ususto no sai de to olal. Maklobo ti kohane, kutato pakatata yung king. Maklobo ti kohane, kutato ndo punta yung kayo kokam. Tuk abesak pikit iko, am pikit iko, pikit iko, chak pikit iko, bos pikit iko, in Kilindata. Bekat matik tu anggela kit kelmi tu no kabat kit data kakama otik tu un le santo gracia kinch oy katik te chwai jole santo mesa kaya nakawat le inyume asuto ne bendición yo que santo mesa ti Dios Padre ti Dios Hijo Dios Espíritu Santo amén choy kinde te tinga no choy santo okay tu que tu Espíritu de la gloria, Señor, te damos gracias por bendición, recibe de la gloria, tu santa bendición de Espíritu Santo, para salvar la vida y librar de todo mal, todo pecado del mundo. Bendice Padre, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Amén. So, de momento, para anda tabuk mo anda tamando. Tus mucho gente ba. Tus ko tali kambalo ba. Tus ko tali akang sa ba. Tumayo sa kusta. Yo sa vida. Yo sa toolal. Yo sa lukambalo siyang deti nin. Waiting at its bendición. Ante na gracia. O te son ante el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Amén. En un momento. Vaya antes, antes,
Anakakamikiton, tulakle shokoba, takama otikiton, tulakle kambe sakoba, takama otikiton, tulakle kambale oba kirindata. Lekin kade takam kan ultet shangwe hole santo mesa. Takam toon le gracia. Si toon tulakle vida san samakin. Mauyanta kohane ti obinyon. Bet beking adiktit no laking kawali jaga masa ketuka. Kirindata. Beking adituka Pedro. Beking adituka Pablo. Beking adituka Ahlohil. Beking adituka Oshnang di yungko. Takili no verifica matizando corona a la cristiandad. Bendito consagración de vida a tiene las 11 de la mañana. Esta gloria que el Padre bendito San Samaquín. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.